bwa nyuma ya TV West okoreka makuru g'abakazi bakatareke nyanya ebironka bibere nyumaho obwe barukweterera nduru ngo abebembezi ba town council ya Rubindi begarurize imidara y'akatara ko babombekire ngo bo baburaho korera mwene rizo babebembezi ba district bataho mu nshonga zabo na bwa nyuma habaho urukiko rw'abashubuzi a street ya Katare kandi ma first period tene y'abakaza baharu konga kikasha kushanga no kwata mukiga na mato kitana meza wanya Katare tamara mukaza ko ya tuwa kwa mwanya leta tikao kwata mabilioni ya efuta faka turja tuwa hamwe ko na kutinda bana bitu no barebe kwenda kuja bibanda kunywa aba town council binji bine mwenyanya eshatu ebiri nitumanya obuzigo kubwagenda konka kitari cyo kugira ngo nturonda kansara ngo ayebembero nyanya atakumanya okuru kufa yowo kureba mbe paka zingira amafuzo mushaje ekinzibire furka tinyine sende reba ndecrank tinyine sende ndiyo moro nakweshengereza Bitwe chairman RCC wa Rubindi Town Council na jarango bonka council bakahinguza iteka ryabo ngo kandi tariho nomwe oyino obushoborozo bwo kurihenda bana benda kusakinga amana ga Town Council agukora abo mu council yobo yakwebembera mutugambire twate ebikwato rye town yona rutahansi nyenda ngumba shobore kurugara chiko rwa sande kuza kwicarizana ni nyenda ngubo umuntu araba ryanaza kweyihaho yokwe no teka kwija cyo kubanza cyabyo noza kurgaho mu mpingwi we are not going to accept any nonsense here abayereza chance babaho mu gishango mwekoremo murumo mugaruke ngahi kandi nanisha bato bahereze first priority aho kandi mutu abire tfurura nebe bice imekatera turyabajenye RDC wambara district yayongera yagira ngo ne kintu kirukushwazana okushanga bebembezi behire midaro mu Katare ngo kanda bakombekire batakatungire ecyayesoro kweyendeza yihire ubuju bakaba bine bubere bushatu twamara kutunga ubujuruzi yitwe nkabere mbezishebe nito tube cyo kureberaho twiza kubanza twa stepping aside tubanze tu accommodating imwe abakwenda kuzabona nubwo abantu bamwe basimira mu rumo RDC yakozire okubinga ba kansaro midara we speaker wa Rubindi Sofia Chambia tayikirizine nabyo ngwabwo kuba tumwanya gwa government embezo ko za remedara tukikirana naco habo kubana ko mwiteganya Uganda kinayo kugira ngo mwebembeza akashobora kandi itaterwa ho ya government itaka erpangisibwa neryo buntu kandi nawo mwebembeza no bwa kugira ngo yagira mwaka kiri kipenda boniza kusima TV West na nabakozi bayo no kucira munonga TV agacenshwiri mutiyambire munonga nde Evans Taremwa abwa TV West agacenshwiri